Hello, perlok borong update sebuah IP saya sin hagnega channel kejonga daga jingkar padet kejonga IP baru ke bapet ya kanega video yo lese don pedang jongpi ke bedang wan thamai hagnega channel wat kelet ban subscribe ban like ru iki video jong kanega channel publish bun IP baru ke bapet ya kanega video nega jingja kalong sisya ka bapla kowe ke briu ka bala 100% snem karta ka badai na ko Thailand ki bahing ki bahasem jong kate ka briu kila mood bakalayap kila tebru apa ka senduk mediap Andre ke ba lengo pat ba kate ka briu kadang ring musim apa ka senduk shwa ba kate gi bahing gi lamud banlit ra no ya kate ka met jong kate ka briu apa temple Andre gunong tre jong kate ka temple ulalab ba ya ka senduk jong kate ka briu kadang ki ba kadang ring musim kadau ka ba penlong ya ki bahing ban tep no apa senduk mediap ya kate ka briu namar laslem kan kam semlaring mensim cu tak kadau kila mur ban rano sa temple ban lej on thang no ya kate gabriu namar kate gabriu kala tiapang du arsnem tak kadau ki bahing hasem ru kila mur bakala yap namar kamring mensim cu kublai sibun ya ki baro ki bapet ya kana ka video lada pikwa ki kubor ki ba na keleng ke pertai sa subscribe ya kan ke channel basal like ru video dengan ke channel kublai sibun สวัสดีครับเชิญหน่อยนะเดี๋ยวไปแล้วเราไม่ต้องอุ้มแกออกมาเหรอคะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับที่เอามาที่นี่ เอาออกจากโรงครับแล้วก็จะรีบไปโรงพยาบาลเลยครับครับช่วยกันแชร์นะครับนี่คือเหตุการณ์ครั้งแรกเลยนะครับที่เราเจอลงความเห็นเรียบร้อยนะครับว่าเสีย